Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahari guys, saya chicken 2 potong pahana, terus lalabana aya sosim, aya bonteng, sambal terasi, terong bulat, terus ya asin kapas, kejo, kerupuk. Oke guys, sebelum kita makan santap berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Amin 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 amin. Minum lah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sambal terasi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kerupuknya guys. Kapan guys?
Hmm, rangu. Hmm. Coba guys. Hmm. Lagi.
Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.